Danes je nedelja, kar pomeni, da nisem imel treninga in zato sem vzel malo cajta za sebe. To v bistvu pomeni, da sem šla za ženo se malo skupati, tako si je verjetno videl v začetku videa. Domov sem se z Valčko malo raztegnil in je v bistvu od današnjega dneva to. Čim kvalitetneje sem prav jest, ura je okoli 10, to pomeni, da grem zdaj direkt spat, da bom spočit za jutri, ker jutrišnji dan bo dokaj naporen. Se vemo.